ماسه ششالیا پارتین اپوزیسیونا ترکیه دهمین جار به پیشنگی پارتیا پیشروژی کمبون. دجوینا ماسه ششالیا نزدیک 10 ساعت بردوام کردن قد بحث هدف نهاته کرن و بریار هات داین کو بو دیار کردن نامزدی سرکوماری خبات بین کرن. دمجارا گوهرنا دستور بو سر پوشی دجی هر شش پارتیان بریار دا کو به یک دنکی حرکت بکن. او جبو گوهرنا دروکا هر بجارتنا جی شش پارتیان راگهاند کو او پشت 6 نیسان تدیروکان قبول نکن. هر وها درباری داخویانی هفسروک بری هدف سلاطین دمیرتاش کو گوتو بو به هدف نامزد ماسه ششالی سرکفتی نابده جی رایدارین ماسه ششان دیار کرکو نامزد دیوان دی 26 çilede eşkere bibin o di gor dili her kesi bim. Bizim çıkartacağımız adaya HDP'li seçmen de. Ew namzetê ku em ê bo serokkomariyê nişan bidin deng derin HDP, AKP, MHP û hemû partiyên Tirkiyeyê piştevaniya wî bikin. Kurd, Laz, Çerkez, Oldar, Bêbawer, Elewî û Sunnî dê hemû piştevaniya namzedê masaya şeşalî yê serokkomariyê bikin. Bila dilê her kesî rehet be. Em ê li partiya î namzedekî demokrat nişan bidin. Di 26 çilede. لگروی که شروعکارین کو جوین وان شش پارتیان د شوپینن جی دیار دکن کو سه پارتیان زیادتر بحثا گرینگی دنگدرین کرد کرنم و اب سه پارتی د گاوین گرینگ لباکوری کردستانی با آویژن. Altılı Masa'nın adayını tespit ederken Masaya şeşalî dema ku namzedê serokkomariyê diyar dike bêguman dê daxwazên HDP û dengderên Kurd jî bide berçavê xwe. Ji ber ku qedera vê hilbijartinê di destê HDP û dengderên Kurd de ye, di masaya şeşalî de taybetî CHP partiyên deva û pêşerojê giringiyê didin dengderên Kurd û ev sê partî dê bi hesasiyet nêzîkî dengderên Kurd bibin. ماسه ششالیا کوشی CHP پارتیا ای پارتیین دوا پیشروش سعادت و دموکرات پیکتیم د 11مین جوینا خو به سروکاتیا پارتیا ای پیک بینن او دوی جوینی دا د مجار نامزدی سروکوماری بین نقاش کرن لګر به کې هر شش پارتی به داخویانی کې چاپمنیم د سه چلې د نقشریا پروسه در باسپونه پرګالا نو امت نه پولیټیکاین هبش بو هل بجارتنان پیشکش رای گشتي بکن ورال erişmiş Kürdistan 24 Ankara. Ben çok seviyorum ama gelini.